Kalpak giyingen, akınlığı bilingen Şehidivali Akimberov. Aleme sur kalpak, sur kostüm giyip, sumsayıp gelbey, kanlanıp gelgen, çamlanıp gelgen akın Kadimki Saparbek Zulpayev. Oğuz'dan gelgen attangam aldımda durgan Saparbek. Evet. Kıskasın nuskasın ırdım baştaydı oştan gelgen Saparbek. Şırkıldabay cönürde aldına geldi saydan bil. Esağamdın da toyunda bugün 90 yıldığım belgilep ırdabağandan emine. Esekemdin eskeri ırdabağandan emine. Saparbek gelsin sağınıp, men ırdağanda tarınıp. Esekemdin o sağa kaldırsa gerek o, sen gelipsin bugün medal tağınıp. Bilip durup atkının aldında turgan ağamdı. Kiyde kalıp ötüp ketmesin oşan için ak giyinip algan bu. Görmesen görüvür dağın Saparbek sağın aytarım. Eskesin verem sağa ne 5 minut verdi bizgene. Sağınıp geldim atayın alatavır kız cerimen sen aşıp gelgen bendere. Aylana inini çekirday koygun elgene. Alkışını alıp getele bugün atabızdım bu yerde. 20 yıllık yübile kutlu olsun calpın akınları aytarım. Tayların ösüp çıkıp gel atat buları aytkan salamım. Kulak salsan bağrına kuat güç versin calpına. Andan yeni çekim gece kala koy teki ulan tüt senden artındın. Abdüvalagam dep dursam bu Seydivali Turvayvı. Kağılayın kalın cüt kim biliptir mundaydı. Estekemde yatamdın 90 yıldığı Turvayvı. Sapar emele çıktı 45'ke etetiki estekemdin ırdaylı. O estekem degen estekem gözüme ıslık yaş gelir. Estekemdin estesem o bir gezde tübenda tuğanda 2005 yılında taş kuygun Ağustos ayında ölüm menen bul cerde ordolu Bişkek şadında algalap kadam bargamın estekemde atamdın ah patasın algamın uşum bugün kuttukta ödüm men dağı 20 yılga tolgonum aydı sondum baldarın uşun tip kız kara gelen gırdayın mendelen arka belden min atayım gelip görgönmün oy estekemden bir gözden ah patasın algam depmen tölge kılıp gelgen oy millan verdi 5 minut Kağıdayın Seydeke 4 minütün sen aldın 1 minütün ben aldım Ürünmeden üçüntü algalap kadam par aldım Bağırınır da koyup şükür 1 minütün aldım Rahmat, çok rahmat. Akın Çıngızхан Kocaşov. Harcakta yürüp karmaldık Nur Sultan senin bay gelip kürgün aldığın Kırgı görüsüp kımpıyıp Çınçıklar korkut eken kocasını alıp sayrodan
Саясатчылар коркот дейт, көзүндө болчуңор шайлоодон. Акындын баары чочулайт, Нурсултан бүгүнкү ушул тандоодон. Bir görgөнүн хан көрбөйт, bir görgөнүн ит көрбөйт, бул акындардын тирлиги. Алемин устаптар болсо түндүгүм, биз жүргөн ошол жакындар, угу болдук бирлиги. Кайрылып кайра келгенде муң айтыштын 20 жылдыгы, куттуктап келдик бул жерге, калайык калдың элдерге. 20 жылдан айтыш фонд көтөрүлсө деп тилейм, ошол эң чокуң ошол деңгээлге куй. Биргестен оп майда менен шырылдан, эң ошо бекбекейден уланып, саманчынын жолундай саммиң саптарың ула куралып, бир манастын жомогу ошого чейин чубалып, төртелең акын калды деп, төкмөлүгөнөр жок болду деп калай келдим, барысы кабак башы кубарып. Ошондо Садык Шер деген агабыз аяк башын жыйнаган, айтыш фондуңу чыгарып. Ошондон бери карада өзүң көрдүң Нурсултан, бүгүн 40 акын бар экен, 48 бар экен. Бул тагдырдан келген белекпи? 120 депутат эмес, балким эл мүдөөсүн айтканга Нурсукем 120 төкмө керекпи? Кезектер болушуңуздар, убактас. Кезегиңди берейин, эл болуп берсин осүрөндү. Эмиң эркин кое бер, эркем Нурси жүгөндү. Ойлонбой элгең айта бер, ошоңор буган ички мүдөөмүн. Байкемен саясатты билбеймин, билемин санат термеден. Элиталар кереги жок, элине пайда бербеген. Жүрөгү согуп эл менен, ошоң акындар жашайт жер менен. Амандашып алайын катарлаш курбу тең менен. Атабыздың эскердик мынан айтышса намыс бербеген. Атабыздың ырдайлы ак эмгектен тердеген. Эстрадан бир күн эскирер, бирок эстекем жашайт эл менен. Айтыш фонд чыкты 20-га, дагыдан өскүн канат чай мезгилди доорду барактай. Акындын барын топтоду Садык Шер, туш-тушту көздүй таратпай. Айтыштың айтыш кылды Садык Шер, кыргызды кыргыз кылган манастай. Байке бир өлкөнүн өнөр посторуң ал, бир адам менен ченелбейт. Бирок эстекемдей залкарган эчени келсин теңелбейт. Казынан экенген чекен, кассада күн түнге белбейт. Энциклопедия жаштарган эки сабелең атамдын эстелген сайын тереңдейт. Кээдең унуттагалар төбөлдейт, бирок улуттагалар өнөрдейт. Эргиген мөлтүрүн акталан, ошол экинчи иңирет төрөлбөйт. Жараткан берсе бүгүн тилге көмөк, жакшы сөз айталычы бирге демек. Көз ачып бишкегимди тааныганда, Байке Горкийдин көчөсүн билген элек. Көчөмдө шаарымдан аймагымда көп иштер бар экен го иргелелек. Алмаштырсак Горкий көчөсүн эстебес Турсуналиев деп, ала тоодо мыктыш болмок бир керемет. Агатай менден көрөң үлкөнсүң го, ак үйгөң айта салчы бир деме деп. Манастан мурас болуп калган жерде Максимдин көчөсү кимге керек? Эстекем чалкар көлдара, ага мереги шакын жетеби. Айтылып калдың о биздерге, анын кырдаганы кечеги. Капталдан матап турап суроону, иним сурап калдың көчөнү. Бербесең деле көчөңдү, жүрөгкө жазган ысымдар, ошо түбөлүк ошол өчөдү.
Кен алын кулгалы Осмонкул аталары дем берип комустун тыңшап күйлөрүн атай менен Шекербек айтып бүткүс феномен ошолорго терменип кыргызды кыркайланып кайран биздин атабыз кыйла-кыйлаң о жиргөлүп кыдырып чыкты жер шарын кадимки кызырөңдөнүп жарыкка келген жарыктык кыдырындай кыргыздын ушул кылымда бизге билгени Ey böyle barakende, çok rahmat akımlar. Vakıt.